široki vam puti, s vama uvijek tu su krajišnici ljuti. Neka gori, gori sa stadion cijeli, kao što su Hasib, Almir, Vildan htjeli. Zmajevi i Bosno, široki vam puti, s vama uvijek tu su krajišnici ljuti. Ja sam Manuel Vuković iz Vrnograča, svršenik Sadinske medrese, Džemiludin Čaušević. Živim tu u Vrnograču, kao što vidite prefin grad, naša mala čaršija. Ti si poznavao momke koji su izgubili život vraćajući se s utakmice reprezentacije? Poznavao sam rahmetli Almira Kasimovića, Vildana Pehlića. S njim sam bio u jako dobrim odnosima, pošto je Almirov otac rahmetli blaganik našeg džemata, a Hasiba Mahmića sam poznavao onako, površinski malo. Evo, kakvo je tvoje mišljenje vezano za izgradnju ove česme? Mislim da ova česma nama potrebna ovdje u Vrnograču. Mi se zahvaljujemo Emiru Hadžihafizbegoviću što je odlučio da je pravi tu u Vrnograču. To je simbol naše države, to je naš Ljiljan i mislim da nema potrebe puno razgovarati o tome. To je nama bilo potrebno ovdje. Kako gledaš ove negativne komentare vezano za Ljiljan? Pa, narod je zaveden u zabludi, nažalost. Ne znam što da vam kažem, jednostavno malo se narod podijelio kod nas tu u Vrnograču, ali hvala Bogu, radovi pokazuju da je to sve ne izašlo na dobro. Ja sam Ređa Traljušić, mještan Vrnograča, znači staro sjedio od Vrnograča i tu živim 50 godina. Evo, vi ste možda i najkompetentniji da kažete, a šta vi mislite o ovoj česmi? Pa Hajr česma, kao Hajr česma, ona je svakako dobro došla, ja ne znam, ne vidim razloga zbog čega su pojedinci protiv toga. Ne da su oni protiv Hajr česme ili nešto, to su više lični interesi i razlozi nego politički. Pa kažem, to što je neko protiv, to su uglavnom pojedinci. Znači, stvarno manji broj pojedinaca, nego inače se pokušava prikazati. To se malo ispolitiziralo, više nego što jeste. I to u svakom slučaju treba pozdraviti to postavljanje, jer zna se na što se Hajr česma postavlja, znači što on se postavlja pred dušu umrli, poginuli. Ti su momci bili pravi momci, poznavao sam je lično, mislim, ovu dvojicu naši ovdje iz Vrnograča. Evo, dakle, u nedjelju bi trebala biti puštena voda. Pa, većina građana, 99% mjesne zajednice Vrnograča, sa nestrpljenjem očekuje to. I ja se nadam, ako Bog da, da će biti sve u najboljem redu i da tu neće biti problema nikakvih. Evo, kažete sam 99%. 99%. Šta sa onim 1%? Pa, šta su ti ljudi? Pa 1% su poslušali stranku Laburisti. Čuli ste za stranku Laburisti, ja nemam ništa protiv njih, ali ja bi jedino kazao, oni su sami sebi izabrali tu stranku Laburisti. Naša stara riječ, didovi, nane, do sada kad bi neko čovjek pričao bez veze, on kaže, gdje stani, ne laburaj. Znači, to su faktički Laburisti i ovdje su ispali stvarno bez veze, ovdje su ispali stvarno, kako da vam kažem, ne protiv česme, ne protiv djece koja leže u zemlji, nego protiv stvarno države. Jer njima je najviše smetao Ljiljan, a vi znate dobro, bolje nek ja ko se bavi istorijom, šta je Ljiljan, šta je Bosna i šta je sve. Jedan od poginulih je i vaš sin, znači momci koji su, da tako kažem, dali život za ovu Bosnu i Hercegovinu. Da. Kakvu nam poruku šalje politiziranje cijelog ovog slučaja? Pa gledajte u jednu stvar, 20 godina poslije rata ovdje uvijek neka politika postoji, to i šta ti ja znam. Ta djeca baš koji su išli na tu utakmicu, koji su dali svoje živote, oni su to više ujedinili nego političari za 20 godina. Međutim, kad je odlučeno prije 7 i više mjeseci da se česma radi, nijedan jedini čovjek na ovom kraju nije došao pa da je rekao ja sam protiv te česme. I mene baš interesuje otkud se našla ta jedna šakica duše da stvarno tako
da bude, kako ti rekao, protiv. Ja ne mogu nikako doći sebi, ne mogu vjerovati, pravo da vam kažem. A moju tugu i bol, mislim, ne može ugasiti ni stotine česmi, ni ništa i šta ti ja znam. Ja bi jedino njima poručio zamolio bi prvo dragog Allaha da ih okrene na pravi put i zamolio bi dragog Allaha da njihovu djecu sačuvaju svakva zla i belaja, da im djeca budu živa i zdrava. Ako Bog da, Allah nam bude u pomoći i oni će se okrenuti na pravi put.